Yesu yuko atazasiga nawe isezerano na Yesu yuko atazasiga nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye 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 twawe isezerano umwami wacu ko atazadusiga na Yesu ko atazasiga twawe isezerano na Yesu yuko atazasiga twawe isezerano na Yesu yuko atazasiga nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye 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 nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye
umugisha mwinshi. Bwana sifiwe. Utwihanganire bukeya. Bonfise nari mubonye muno. Nawe akora papa koraho bukeya twama twicara. Tuzamurira Imana ibiganza dutere haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Tuzamurire se cyubahiro. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Amen. Noneho musigize inzira twama kwa gutya duzerere bukeya. Kwama tugaruka dutanga umwana. Mani baho. Tuzamurire se ibiganza. Haleluya. Haleluya. Gwino papa. Turanga. Yesu Kristo Imana we. Kila ve. turasirimba kabisa, turasirimba natwe tubone kuvuga ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Amina. Ko nditegereza Nyagiciro sinzi ahantu yicaye Mukangoma, wagiye utadusezeye, turacakubwira nabonye wafashwe urasirimba hano cyane, uze mu bandi hano. Turarimba ivesi ivuga ngo nimundeke nahuye na Mesiya, kandi ngo uwo Mesiya yagize gute? Kandi guhura na Mesiya si bisanzwe. Barya abandi bose mufasha kubekinga bakeya mutambuke hano, uyu wacu ni nka wizi. Abandi nyine murabona ko turabayumbe turasirimba cyane, ariko abakona Imana baho umugisha. Pastor, Imana bagiriye neza abungeri bacu bo muri Kona Stone, Imana baho umugisha. Nyuma y'ijambo ry'Imana turasengera kino gihugu kugira ngo tukomeze twigiriremo umugisha, kandi dusengere n'uburongozi, indongozi. Bibiliya iravuga ngo muzamusengera abami n'abatware ngo niba bamahoro namwe muzoba amahoro. Turabasengera. Icya kabiri turasengera igihugu cyacu cya Kongo naco kibe amahoro, intambara zihagarare. Amen. Amina. Haleluya. Haleluya. Icya gatatu turasengera abantu bafunzwe. Hari abari hariya hepfo muri PCR, hari abafungiwe Kinshasa, hari abari ahandi. Imana ibohora abantu bose baboshwe umugoroba mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Asifiwe. Atukuzwe. Ngawe. Lelele ashalandi metre frère. Aba
ababishoboye tube ndabahaguruka turamye Imana gatoya. Kwiba umusamariyakazi yahize umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda, umuyuda amuganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza, bahoraga banganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Kwiriba umusamariyakazi yahize umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda amuganiza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza, bahoraga banganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Wari umwanya udasanzwe, wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenya yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Bimwanga munda kwifata biramugora, aza mu mudugudu asakuza ati bagezi mpuye na Mesiya, nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka murusha, hahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, hahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha. Amina wenda bakunda reka isi yose ibimenye, 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 amina wenda bakunda reka isi yose ibimenye. Haleluya, Hallelujah. Atukuzwe. Amen. Gaho curanga gasirimba da. Ibintu biraryoshe kweli. Oh, ndabakunda. Reka isi yose ibimenye, Amina wenda bakunda. 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 reka isi yose ibimenye. Turanga igisirimba. Tuzoramya nihinga kandi. Kibizokatika mu ijuru. aka kavuye aka karirimba ni Yesu wakavuze ngo ndabakunda. Bwana asifiwe. None ko muragira ngo tupfe kugatambuka gutya gusa katarasesera. Bwana asifiwe. Jewe ndaza gusenga dusengera akarere. Bwana asifiwe. Ariko abe kuvuga ngo ndabakunda isi yose ibimenye. Nuzoza umva akantu kaje uzugasubiramo. Yes. Amina wenda bakunda. Reka isi yose ibimenye, Wenda bakunda. reka isi yose ibimenye, Wenda bakunda. reka isi yose ibimenye, Amina wenda bakunda. reka isi yose ibimenye, Wenda bakunda. reka
yose ibimenye Mana we ndabakunda reka isi yose ibimenye turanga umukunga tuzayiririmba neza ku cyumweru. Yes. amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi y'abizera amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi y'abizera yejeje yejeje itakara akuraho izambiko z'imiga yashima ayashimareza yejeje ibyaha yejeje itakarande akuraho izandiko z'imiga yashima ayashimareza yakuye umuvumo n'urubaza risazemo turabana basi ibenge yakuye umuvumo n'urubaza risazemo turabana basi ibenge Yesu araza Yesu araza aramanuka 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 yo aramanuka aramanuka Yesu Yesu araza aramanuka 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 yo aramanuka 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 yo aramanuka 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 yo aramanuka 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 icyamuzanye icyamuzanye niyo gitaye mu nzira kuri Yesu kuri Yesu yaratsinze icyamuzanye icyamuzanye niyo gitaye mu nzira kuri Yesu we kuri Yesu yaratsinze
worship team n'abayumbe bose ba hano muzozi wacu kuri PC abashumba ndimuzobazana aba PC ma torato aba bakora ari ndubona ko bakwiye kuzi wacu turabakiriye cyane muzoze n'aya ministere y'abantu benshi nabonye mwe abana benshi ndazi baradufashe kabisa Imana ibaho umugisha duhaye mbore abantu bose babuza babo muri iyi minsi harimo umuryango wa pasteri yabuze se wabo umunsi basoza ikiriyo nje sinabonetse hano nabasuye mu rugo ku mpamvu z'uko twari dufite ubukwe naza mpezagira ariko muvandimwe mwihangane muvandimwe wanyu tuzamusanga uyu munsi tuvuye gusenga iwacu mu Gahwera hari umusore wakubiswe n'inkuba araginga umuhungu w'abasinzira w'abashombo umwuzukuru wa Mwambusa isekazayo yapfuye burya mu ntambara zo mu Gahwera z'abamaye ariko mureke nico cago tugisengere ziriya nkuba Imana izirinda bene wacu amen twosenga turi hano umunsi umwe Rutambwe yaravuze ngo Imana batumye kuri Karunga ngo baje gufata ipepa mu masengesho ngo batangaza hari bavuye iriya bari Butare ngo baje kugera hari yabatashe hari hananiranye ngo havamo twosenga hano hari amapepo yose na ziriya nkuba ziri mu gukubita abantu mwabonye ko kuri Ndingara abandi bakubiswe n'inkuba Imana ikabihagarika mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Imana ihumurize iyo miryango yose. Dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Luka ufite telefone iri mu isaha y'impe kugira ngo nubahirize gahunda bambaye. Ndabona iyi itari kugihe. Tihayitembea neza. Taburi iminota 10 mu minota bambaye. Ndayubahiriza. Gice cya kabiri umurongo wa 40 ubutumwa bwiza bwa Luka. Gice cya kabiri umurongo wa 40. Bibiliya iravuze ngo haleluya nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we amen. Ndaganira ijambo ryo gukura mu mwuka atukuzwe gukura. Paulo yaranditse hariya mu Bikorinto ba mbere 13 umurongo wa 11 aravuga ngo nkiri umwana nageza mvuga ngo nk'umwana nkiyumvira gwana ngatekereza gwana ngakora ngo nk'ibyabana ariko ngo maze gukura haleluya ngo ntangira gutekereza nk'abantu bakuru. Petero we aravuga ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenya yuko uwo mwami wacu Yesu agira neza ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi mugi wowe ugume hano papa muhungu wanje umwana wacu mikarati ise uyu muhungu turangana Asheri ibo bagize bati bashaka kare none dore afite umukazana afite abuzu abakwe Imana igumugisha papa nidutahi wacu tuza dufite abacuranzi bakomeye bari muyo amen amen. Nitumanya kuri abana ba ayimukama utwembere nitumanya ko turi abana bawe ayimukama utwe twakushaba umoyo rikwera shumuije twembere nitumanya ko turi abana bawe ayimukama utwembere. Tuzamura amaboko haleluya haleluya. Aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko uwo mwami wacu agira neza ngo nimumwegere niwe buye rizima byanzwe n'abantu ariko ku Mana yaratoranijwe amen haleluya. Petero kandi aravuga ngo mwifuza amata y'umwuka ngo adafunguye ngo kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Gukura nukuva mu bwana ugakora ibintu by'abantu bakuru. Ibintu biranga abana icambere n'ukwiriza. Dufite abakristo bazabiriza ndacabaye. Bapfa kuvuga gutyo ngo jewe ndagiye ngo mvuye mu ikorari sizosoha gutanga isadaka haraho nabaye iyo ashavuye gatoya ngo azamahagarika n'icacumi.
Bibiri iravuga ngo umuntu napfa abantu bose ngo bazamuherekeza nibagera ngo kwirimbi bagaruke ngo ariko umuntu azaherekezwa n'imirimo ye. Ariko dufite abakristo b'abana bazapfa kuvuga ngo jewe ngo mbivuyemo. Ndagira ngo mbabwire ngo bene abo baba bakira ababebe spirituel. Sema haleluya. Icya kabiri kiranga umwana n'ukwivumbura. Uzuheza umwana kantu mukanya ho mukoroga kama yivumbura. Afite akana k'incuke karatugoye mu nzu sana. Kari karagwaye kubera kugwara kagira umushiha kacutse kare ku mpamvu z'ibihe byari byakagezeho. Azaya makina gutya mukanya ukabibego kari we wazukina akamayivumbura akamayiriza tugafata twese tukavuga ngo de nyabo tugahenda henda. Dufite abakristo bivumbura bazabivumbura ndacabaye ariko abona abakristo bato. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Biblia yavuze ngo uwo mwana arakura gwiza imbaraga kandi ngo yuzuzwe ubwenge ubuntu bw'Imana bwari muri we. Reka mvuge ibintu bitatu ku mpamvu z'umwanya biza biranga umukristo wakuze. Tiria sala Emelia eta sinna engelewe. Icambere kiranga umukristo wakuze no kugwiza imbaraga. Tutatawala tena. Tutatawala tena. Tutatawala tena. Bwana. Tutatawala tena. Amina we tutatawala tena. Tutatawala tena na Bwana. Tuzamura ibiganza. Ndio. Oh hallelujah. Haleluya. Umukristo wakuze azagwiza imbaraga uko bukeye nuko bwije azagwiza imbaraga. Izi mbaraga zizaziva he? Ni imbaraga zizaziva mu gupfukama. Ni imbaraga zizaziva mu gusenga. Ni imbaraga zizaziva mu kwisonzesha. Fasting. Hallelujah. Dufite abakristo batakicisonzesha azayisonzesha ariko yabwiriwe yabuze icyarye. Ariko Biblia iravuga ngo Danieli ngo amara iminsi 21 igereranywa ngo n'iminsi inkoko izirarira 21 jours. Ngo yiyiriza ubusa ngo ndakindu na kimwe yigeze arya ndetse nta nico ngo yankoye kuko yari afite umutwaro wa bene wabo. Yaragiye kubaza Imana ngo tuzotaha ryari tuvi Babuloni twongere dutaha iwacu Yerusalemu. Kubera kwisonzesha ngo bituma Imana imwumvira mu ijuru yohereza marayika Gaburiyeli ngo araza ngo agere mu kirere ngo ahura n'imyuka y'ubuperesi asubirayo. Imana yohereza marayika Mikaeli ushinzwe intambara ngo ararwana n'imyuka y'ubuperesi. Uyu mugoroba Imana izana marayika Mikaeli akurwanirira mu ntambara wazicamwo, akurwanirira mu ntambara ufite, akurwanirira mu bihuha ucamwo ndazi. Marayika Mikaeli ashinzwe operation muri rijoro akurwanirire. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ngo amaze kurwana n'imyuka y'ubuperesi ngo asubira mu ijuru. Imana yohereza Gaburiyeli ngo arazabwira Danieli ngo cage ugitangira gusenga. Imana yawe yumvise. Ndagira ngo mbabwire ngo haleluya. Birya wasengeye Imana yarumvishe biri hafi gushika. Niye twadukura imbaraga ni mu masengesho. Sema haleluya. Atukuzwe. Sema haleluya. Haleluya. Biblia iravuga ngo abatubanjirije bose basogokuruza wo kwizera uhere kuri Abrahamu wahishuye Imana naba Eliya naba Enoki naba Mosi naba Elisa nabandi bose naba Saduraka naba Meshake naba Bedenego naba Pahoro naba Petero naba Yohana. Noneho n'igihe cya Yesu ubuzima bwa Yesu bwose bwaranzwe no gusenga. Sema haleluya. Abakristo badasenga baza batakaza imbaraga. Nongeye kubivuga. Sema haleluya. Abakristo badasenga baza batakaza imbaraga. Samusoni yabaye mu mbaraga kubera ko yari yaravutse ngo ari umunaziri w'Imana. Imana yari yaramubwiye ngo icuma cogosha ntikigace ku mutwe we. Arabyubaha ahabwa imbaraga ngo zo gutsinda Abafilistiya ndetse ngo umunsi umwe yafashe imbwebwe 300. Niwe wa mbere wahambiranyije imbwebwe. Ni mwebwe ndi mwabaye habi imbwebwe. Twebwe twabaye mu bishigo bogeze uje kwahura inka gutya mu gitondo ukamuhura n'imbwebwe. Utahura n'imbwebwe ugahura n'agasheri ariko agasheri kaboneka gake. Ariko imbwebwe zari nishe. Kugira ngo uzofata imbwebwe niyo ya mbere igira ibintu bibiri. Ikintu ca mbere igira amatsiko. Wagaze uyirukana gutya ukicerekeye ukama uyibona inyuma yawe je kurunguruka. Wasubira guhindukira ikiruka. Niyo ya mbere.
ariko Samusoni kubera imbaraga z'Imana ngo zari zimuriho yafashe imbwebwe 300 arazihambiranya ngo azisuka mu mirima y'Abafilisitiya. Tuzamurire data ubwiza. Ndio. Oh haleluya Haleluya. ariko nubwo ngo yari afite izo mbaraga umunsi umwe yatakaje imbaraga kubera impamvu z'umukobwa umunyamahanga witwa Delila. Imana tubabarire. Dufite abakristo benshi bakiriye umwuka wera bakira n'imbaraga barara mu masengesho barara ku misozi basobanura amandiko barahanura barahishurirwa bahabwa ijambo ry'Imana ariko ubu nyine banogowe amaso y'imitima ntibakibona. Bafite aya maso abona ariko amaso y'umutima amen ntayo bakigira. Niyo mpamvu tugwije abantu benshi basigaye bakora ibintu by'amangetengete. Yarashamburiyaga kubera adashamburiye ubu nyine biramworoheye kwitwaza icupa kuye aho yarikuye, biramworoheye abandi kwitwaza amagufwa yaguze mu isoko. Ejo bundi ari umuhungu bafatiye ngo ku mupaka uja muri Kenya ngo afite agahanga yaravuye gutora ahantu. Birashoboka ko abamukrititse bavuze ngo yarabitoye atabishamburiye kugira ngo aje kwereka bamutumye kugira ngo bamuhe ifaranga. Ariko iyo twahawe imbaraga z'umwuka wera tuza dutunga mangetengete, tuza twiremera ibicocero. Nivyo. Haleluya Haleluya. uyu mugoroba Imana ikugarurira imbaraga wowe watakaje imbaraga. Ndio. Atukuzwe. Sema haleluya. Haleluya. Abantu batakaje imbaraga baririmbyi batakaje imbaraga azajanga twese tugasinzira. Kandi amara ndiyemere gutanga umwanya ngo abari mu bihe by'Imana bataratakaza imbaraga ngo baririmbe. Sema haleluya. Nawe akamarura ndazayayura kuri podium indege nkeya gusa ariko abantu bakiri mu bihe uriya muhungu azafasha birenze uriya ndabyivura ese ni uriya Imana igomwisha papa azahaguruka guki kuko aracyari mu bihe byiwe kandi azobigumemo umuntu wese akamanezerwa. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona mbinguni. Usifiwe Usifiwe Yesu Kristo. Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona mbinguni. tuzamura amaboko Atukuzwe. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. asifiwe. Ndio. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu wakuze n'ubwenge knowledge ubwenge amen wisdom knowledge n'ubumenyi ubwenge nibwo wisdom siko harya wabiri ubwenge. Bibiri ravuga Paulo yandika itorero rya Efeso igice cya 1 umurongo wa 17 arababwira ngo ndabasabira ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ibahe ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya neza. Sema haleluya. Haleluya. Abantu bose dutaramanye muri uyu mugoroba Imana ikeneye ngo tugire ubwenge kandi ikeneye ngo tugire ihishurirwa ridasanzwe, revelation idasanzwe. Ubwenge nibwo buza buyobora ikanisa neza, ubwenge nibwo buza buyobora imiryango, ubwenge nibwo buza butuma umuntu aba muri societe neza. Imana iduha ubwenge beneda. Muri iki gihugu dutuyemo muri ibi bihe tugezemo Imana ikeneye ngo tugire ubwenge. Bibiri iratubwira abami ba mbere igice cya 3 umurongo w'9 gushika ku murongo wa 15 ngo Salomo amaze kuba umwami ise Dawudi atakiriho ngo aja kwinginga Imana ngo imugirire neza ari ku musozi. Imana ngiramubaza ngo Salomo niki no gukorera kugira ngo umutima wawe unezerwe, hitamwo kimwe no gukorera. Salomo ngo ntiyasaba ubutunzi n'ibindi byose no gukomera n'icubahiro no kuramba cyangwa se kurama ngo abwira Imana ngo umpe ubumenyi umpe kujijuka umpe ubwenge. Iyo Mana tuyikomera amashiyebe. Haleluya. Imana iramubwira ngo utasabye biriya byose nukuri ubwo bwenge ndabuguhaye. Ubwo ngo agihabwa ubwo bwenge akora ikintu kigaragaza ko ari umunyabwenge. Tuzamura amaboko. Atukuzwe. Sema haleluya. Amen. Abagore babiri kandi ngiye gusoza. Umwe ngo aryamira umwana we yari umunebwe yari umunyandegenge. Dufite abantu benshi baryamiye impano zabo
kubera kuryamira impano zabo bari mu gushaka kurwanira impano z'abandi. Uyu mugoroba Imana ikugenderere uve mu bitotsi urimo, ureke kuryamira impano zawe. Amen. Paulo yaranditse aravuga ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Uyu mugore ngo wari waryamiye umwana wiwe ngo abonye uwaba ari mu bitotsi byinshi, yamafata ngo wa mwana wapfuye amushira mu gituza c'umubyeyi usinziriye ariko wari ufite umwana muzima. Wa mubyeyi ngo yicuragiye konsa umwana ngo asanga bamuhinduranyirije, bamuhaye umwana upfuye, ngo arababara ararira, bagira urubanza. Salomo arabimenya. Nimuvuga ngo amen. Amen. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Salomo ngo abimenye, ngo aravuga ngo nta kindi kintu nokora keretse gukoresha bwa bwenge Imana yambaye. Imana iduha ubwenge. Mbwirira mugenzi wanjye Imana iguha ubwenge. Ubwenge burakenewe kabisa. Ubwenge buke buri mu gutuma abagore benshi basenya ingo. Ubwenge buke buri mu gutuma abagabo benshi basenya ingo. Ubwenge buke. Mungu umwe yarambwiye, yari umugabo, arambwira ngo narakavuza n'ahandi hantu, arambwira ngo umugore ngo yamucumbiye yanga kurya ngo kubera ko ngo asiga mureba nabi. Umugore yari mwirekwe ntiyamenya ko yamuhuzwe, iwe ngo agira ngo yaramwanze, ngo yamatangira gutekereza ngo yararose. Arambwira ngo nzikuza werekwa, twari hari haruguru gasoko, ngo none ngo ube nk'usenga umbwire ukuntu mbona umugore wanje ngo ari sispe yatetse sinarya, kandi nakomeza kuriya turatandukana, ariko confirmation ni wewe ukumbwira niko mbigenza. Dufite abantu bari mu gusenya ingo z'abandi, byahurira nafite ubwenge bw'umucagati, yahura n'undi ufite umucagati bakama basenya ingo nishi zarasenyutse kubera ubwenge buke. Naramubwiye ngo njewe sinzanere kwa barozi, nzanere ku ibihe, uzobyara umuhungu uzobyara umukobwa, ejo uzoba ufite imodoka, uzogira gutya, warugwaye ejo uzoba wakize. Pastor Mutebutse arabizi twarabanye igihe kinini. Nibyo nzanerekwa. Kwerekwa umurozi nabibonye rimwe mu nzozi, mbona nka kabiri umubashe kunjariba mu nzozi, ariko gutya ngo namanerekwa namambona ngo arabifite, sinobabesha kujya n'abaganga bose siko bazabona neza muri ecography. Nagiye hari haruguru ku bitaro bimwe biri haruguru, jana madama atwitinda y'uyu muhungu navuze muto, umusaza umwe ngo niwe wa mbere ngo umaze iminsi mu kazi, ngo akubite gutya tumuzobyara umukobwa, mugende mugura amahuzo y'umukobwa, ni umuhungu witwa Benjamin. No ntiyabibonye neza. Uwo mugabo jewe rero ndamubwira ngo jewe ureke kubwira umugore wawe ndatwite, kuko jewe nari maze iminsi nubatse. Arambwira ngo aratwite. Ndamubwira ngo ashobora kuba yaraguhuzwe, ariko ndabwo ari muri biri wamutekereza. Ngo nari nanze kurya nijoro, ngo nakumanywa yatetse sinariye, ngo nariko mvuga ngo nabikomeza ndamwirukana, ariko muzukuri namugendeye inama nziza, n'ubu barubatse bafite abana benshi. Iyo Mana tuyikomera amashi. Imana ikeneye ngo tugire ubwenge bugira abandi inama nziza. Salomo ngo aravuga ngo none ubwo bimeze gutyo, uyu mwana tugiye kumucamwo, hanyuma umwe atwara igice kimwe undi kindi. Wa mubyeyi utariyira umwana yamavuga ngo mwami we ngo watinze mucemwo umpeze igice canje ngijane n'uyu ajane iciwe. Sema haleluya. Hallelujah. Salomo ngo abaza uyu nguyu nyiri umwana, we ubonye gute tumucemwo? Yamavuga ngo ya mwami, aho kugira ngo tumucemwo muheze uriya basi. Salomo yamavuga ngo uyu mwana uyu mubyeyi umugiriye imbabazi. Amen. Agaragaza ubwenge. Imana iduha ubwenge. Sema haleluya. Imana iduha ubwenge. Imana iduhe kujijuka. Hallelujah. Imana iduhe kumenya ibihe. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Ubwenge nibwo buzabwubaka. Icyanyuma Bibiliya yavuze ngo ubuntu bw'Imana bwari muri we. Umukristo ukuze akuze 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 akuze
akuze akuze akuze akuze akuze akuze akuze
aguze 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 aguze